Raz, dva, tri? No poď, už môžeš. Vyjadrite sa k tomu nejako? Chutí mi. Není možné títo chlapci. Daj tam nejaký strih. Daj ku tomu nejaký komentár. Ja? No nie, moja mamka. Tak akože, ja som to dával v postielke v Perinke ešte. Hlavci túto... Ja som sa v Perinke šula postielke. Neučia sa, nechodia do školy a učia je to, že šiltovku z hlavy na hlavu, čo Kámo, v Perinke som sa Nastupujem. Dám to detail. You don't wanna be lonely, ain't that everybody, body? Appreciate your service, but I'd only hurt you, sorry. 'Cause I'm not here to stay. Pass it, and I'll be on my way.